Moje ime je Dijana Habibija, profesor sam predškolskog odgoja, po zanimanju sam odgajatelj i zaposlena sam u javna ustanova Dječji vrtić Ciciban Mostar, organizaciona jedinica Jasmin. Prošla sam obuku Civitasovog projekta iz građanskog obrazovanja i smatram da sam stekla dovoljno iskustva iz ove oblasti da bih mogla prenijeti to znanje na djecu u vrtiću. Da bi djeca izrasla u zdrave i samostalne ličnosti, potrebno ih od malih nogu, to jest od predškolskih dana, učiti o građanskom obrazovanju. U mom radu to činim putem 4 osnovna koncepta, a to su autoritet, pravednost, odgovornost i privatnost. U tome su mi jako pomogle naravno 4 edukativne slikovnice koje sam koristila u aktivnostima sa djecom. Time sam djeci na primjeren način, prilagođen naravno njihovom uzrastu, objasnila ova 4 koncepta. U prvoj slikovnici koja govori o autoritetu, djeca su putem priče i slikovnice shvatila i naučila značenje pojma autoritet. Ko je vođa? Ko je to u stvari vođa? Da li je značenje tog pojma njima dovoljno kroz ove slikovnice, da li oni mogu to da shvate, naravno kroz sve te priče. U stvari, naravno, ko je vođa, da li je dobro imati u životu vođu i sl. Također su naučili o važnosti održavanja okoline čistom. U drugoj slikovnici, slikovnica pravednost, djeca su shvatila samu važnost pravednosti u životu. Znači dijeljenje igračaka, empatija prema mlađim, kako se brinuti za mlađe, pomoći im i drugo. U trećoj slikovnici, koja je slikovnici odgovornost, znači govori o odgovornosti, djeci sam približila taj pojam pričom i razgovorom iz slikovnice, u stvari šta znači biti odgovoran za neke svoje postupke, kako se nositi sa tim postupcima, da li su oni dobri ili nisu dobri i znači koliko je važna odgovornost u životu. Četvrta slikovnica, slikovnica je o privatnosti i pričom iz te četvrte slikovnice, znači i primjerima iz svakodnevnog nekog našeg života i djeci sam približila ovaj pojam tako da su oni shvatili u stvari da li imamo mi svi pravo na privatnost, neke tajne, koja je samo njegova tajna, dječja tajna, da li oni imaju pravo na to. I u stvari dajući primjere iz svog života, vrlo važno je bilo u svemu tome da su djeca i sama pokazala mi da su usvojila to značenje, znači pojmova, jer ipak su to neki široki pojmovi za njih, autoritet, pravednost, odgovornost i privatnost.